namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel and of course hayi ta hi continue vele vele hi rela hi kokwana Africa leyi nga ta hi linka vele vele na hosi ngove Mr Post. Yeah, and then from there of course ta hi hundza hi ya ka timhaka vele vele laniwa ta Bliss Boy. Yeah, and then emakumu of course hi ta hi hetela hi sala ni the producer. Yeah. So as already very shy update mi nga mi swona ku hayi mi rhanga phanda yona yi nga instigate ku kokwana Africa yi ze yi vuye shy nyamarani vele vele laha laha already na part 1 yi nga kona yi nga endla kahle mhaka leyi hayi ya ha ri on se yi ze yi ta na hi live manjeni as ka simple of course ra ti 26 February a yi ri live yi kha yi ri busy obvious na hosi ngo Mr Post a hi twini ku a yi ku yini laha. Let's go. Aye, minjani. Hina hi ti black hina hi nwa leswi wa. Mzai fane nwa leswi n'wana sisi Oh, okay. N'wana sisi fane nwa leswi wa kumbe khwirera a ri ta ehla Dade ndo nzama kuphoza kahle ni vona ku i yini dade. I know some of the post munhu wa ti black and stuff like that. Ma swi ti komba ku ri Jozi nyana ni vona ku i yini dade. Let's see. Very Lipton peach flavored iced tea. Oh, iced tea. Oh, okay, iced tea. Now obviously yona yi nga va na the benefits in terms of reaching aku hi swona kokwana Africa maybe. Benefits the one yi nga yona point yo karhi. Let's say before we continue na kokwana Africa yeah yi nga yona the benefits to karhi hydration yi low hi the calories okay yeah ya pfuna ka heart yi na natural ingredients yi na vitamin C and stuff like that. ri thawa endlisa ku yini yi jemini leyi yi nga yi mahlweni liya n'wi byerini mina Mzaya ni ku Mzaya na loko a lo ti makela 4 room at least a kota ku tlela hikuva a ni laha make 2 room sweswi at least a ku 4 room ti ku 6 a kota ku tlela hi ku phikisa ndzhaka yini a nga ri na nchumu mara hayi ta mzama Mzaya swa Mzaya swi le ku vaveni guys a swi le ku vaveni me ni n'wi byerini ku n'wana sesi phula byi hola phikizana tinhlambi leti i ringanaku na tona leti hayi Ben Mahingana munhu loyi mi nga ta n'wi phikisana na makhwirini swa endla I think hi vulavula ngopfu swona and then hi khiya ka different section yi kongoma ku yona kokwana Africa hi timhaka to in overall hi tshama hi khi hi voneke somehow swi ti komba yi kha yi pawulukile and stuff like that. Se swi addressini ku hisa hi ra ku why swi endle na ku maybe a yi hlambi ku ri ke ni yona yi kombisa timhaka to ya hlamba ku hisa hi ra yona. So let's go hi twa ku yi ri yini kokwana Africa sure. N'wana ti na swi tiva ku wena famba na mina wena kasi wa makhaniki mi chava mali yaleyo ni nge yi hlamuli kumbe hi mhaka ku hi tirha hi thyaka a hlamba hi lo brima ke a hlamurisa sweswo a hlamba hi lo brima chova mati mara mi ni voni ku ni hlambini a swi ti kombi kumbe fona na ku a ni kerangi sisi na hi tshama hi ri busy na nkarhi wo kera misisi ya kona mi tlhandazeni yima laha a nanini va ni kerakeranyana
lembe leri ni kwate ngopfu ni ba team hinkwayo a ni chuhangi ba team hinkwayo Matifishi Torres. Masbuka magama hinkwavo veri maluya veri Solid Gezano ke. Masbuka magama emakinini ani masta makinini ma humesa marhama lembe leri guys ba team hinkwayo lava team leyi yi ze yi wela hansi hinkwavo a va nga lungi la a chuhangi Yeah. un'wanyana i rhumele swin'wana swi ni fonela va ku hi huma phorisa ni ku manya no va byela sweswo ni ku manya tana mi ta ni khoma loko ku kona mara mani vona ni saseke njhani mara swilo hi sukela njelezi mara muvula ka mina mzayi ku saseke mara hayi guys no Hi loko mintweni kokwana Afrika hi loko mintweni amara swa vutlini hi nga vula ku in overall a ni tivi maybe ku nga ku ri foni or kanjhani but ku hi loko hi kha hi languta kwala tifonini loko hi kha hi langutisa swi komba ku hosi ngomesi boss hi yena loyi a ti komba ku hi yena a ri better ya ni nga swi vurisa sweswo maybe kumbexana masiku ni wama u kuma maybe iPhone na n'wina hi vona kumbe xinjhani like ka foni mara yena swi komba in overall a ri better kokwana Afrika se mi nga chayi ngoma maybe kumbexana foni ya n'wina ni maswa ku la yi va yi ri xinjhani the munhu wa media so yeah a kuma high end Samsung as something ya loko mi prefera yona or mi tikumela yo iPhone hi kota ku vona ku mi xinjhani in overall loko mi tirhise foni ya quality because ti-image ta n'wina hi kota ku hi kha hi chekela swi komba loko mi tirhise foni ya quality swi le ta low end ngopfu tifoni ta kona and stuff like that hi yona mhaka leyiwa Gezani n'wansati nyana Gezani I responda comment leyi nga tsariwa hi good we like leyi kha kombisa ku leri ya Gezani ke ri ni blocking and stuff like that like every week ri ni block every week ri ni blocking okay a ku na meni lani mani a mi swi tivi kasi Goodwill a wu swi tivi ku Gezani ke ri a ku na meni lani bya fana kasi team leyi ya fana hinkwayo ya fana team leyi guys ya fana team leyi that's why nge lungi that's why you win nowa hayi ni nge pfuki ni ba hinkwavo va ku tatatata ni bini ni veka hansi un'wanyana ni kume bara tona hi kokwana Afrika va mi hi xanisa swona va n'wina mi nge lunghi n'wina mari swihlangi dyondzo yi nyiko hi nga heta leyi separate clip leyi n'wa yi hela vhele swi komba na kokwana Afrika munhu wa tinyimpinyimpi so ni yi hlamarisi nyana clip leyi vheta swona ka swa kokwana Afrika kahle ku munhu wa tinyimpinyimpi so kahlekahle hi vu yona nkolo ku ri nyimpi ya ni kona la na tirekere la loko yi suka ya namuntlha ni nga ze ni layisa namuntlha na betse yi nga ze yi layisa once ya makushuve once ya sizobona ukuthi indoda ubani ya same time hayi ngikhona la sharp yo fika la yekula Mr. Lotha akwini kwala asasi okay wona ngeke anda vete ne n'wina na xona emzayi ri nani ya le ku vuyeni sweswi hayi na vuya a ni lwela wena na se we nga ha tirhi
Mr. Lotto. Oh. Hayi maze yavusena hayi yenze nhloko kwana Afrika alikomba noko hayi maybe na yi nga yi tlhaveriwini swolwa so hayi komba yi ba yona ya December no December ende ku yingisela swi tikomba yi ri na tlhari if you know you know tlhari ra valungu. Yeah, I'm then very key. Taka Bliss Boy. We have some great news. We have some great news because recently Ryan very Rash Popani, la very Fambana J John, na can touch. And also Masia, Rokotowa reach a million views as you can see. So excellent. That's right. So I'm going to congratulations to them. I got the angry Bliss Boy. Uma 2024. Yeah. I should sound the one. So let's congratulations to them, Bliss Boy. J John, I can't touch na Masia. It's like you section there now section there before it's a very good song. Papa, you dog and then a man says on the little bag. Yes, she's also getting on a papa, you dog and then a man says on the little bag. So I dash, I Scottish name. Oh, I'm very sure to Paglan. Oh, I see, like I am Kakava and so leswo hayi mhaka swinene mjuku ya mahlweni la ku timiliyoni ta nghena masiku lama na n'wina mi swi voneni ku hayi se u luwa mali like online swa ti-CD impela se swi sukeni completely la entirely so suke swa tikomba swa CD na ti-USB se hi hundzini ka swona completely so mali se endliwa online ko transition-iwa you see so hayi mhaka kahle swinene hi leswo yeah emdambe vele khetela hi sala nakona we have some great news nakona hi tala million Manuge one of the best songs if they pull I also like the intro. So this beat. Shingena shamakon. I like the song and the section there in Sango for live. So before session, of course, congratulations to them for reaching 1 million views. Yeah, Salan obviously is a track featuring Shoma Joe, Shama Combo, J John, Mo's music and Bloshi. I've been our Karatinda. Since that's a section there, Bloshi na Mosley, I've been to let's section there. I show you in guys. I show ton. Wanna tate. Watch I carry I boy. Wanna tate. Nothing barry. I boy. Baladova nego wijina shikashuko ishko yeve utela vasinda even ngana muzi mbanzeni asisiya sana malimba wimvumo indumesho na nedalova na mena nimisiyo ndeli skongelo ngamakumbo ndeli skongelo J-John ndeli skongelo ekabloshi ndeli skongelo I boy and I like this track. One of my favorites. No, 2024. That was good. So lesho. Look I'm guys. I'm subscribe. Sometimes kuteka n'wansati wo lolowa swi kahle hayi ku a lolowa leswi a nga tirhandi na la tshama kona a nga basisi mara no vula ku teka n'wansati wo fuma tinkokolo swi kahle mi nga tisola
Daddy Saturday jeto loko di pfuki hi 5 a mi bang na morning glory se di ri ku hayele ka data loko wa ha hlamala swa data di tseleke mati chechisa mi ri ku vileni loko wa ha ku swintsini se di humetelisele maswibyi laha di le ku hlatseteleni hala tlhelo mani n'waswimani ma vele ku di vitaneni ku kasi hi ta tefutela nkarhi munti hunyine va Daddy Saturday jeto loko ku ri na mitlangu di busy di hala a di tshava nkarhi wo di badle dinyuku din'wanyani ku ri na wun'winyi wa dyona se hi sungula ku di kaneta loko vanhu sungula ku vutisa ku kasi lowu a ku nga tshami hansi pfuki hi fika la i wa ka mani wo tirha ku teka vavasati va malolo lavo wa yima lomu ya ti-beetrootini lomu ya tisaladini lomu ya xikontsweni i ta filanyana